Biyag ti tao. Naimbag nga oras kada kayo amin. Itagon daw ay isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sing-sing, nepasing. Ha? Nabartak manan ni Lola? Doon mo. Kanya. Janain. Hayamaw. Janain. Awan ni Nanang, Lola. Napanijay Plaza. Anya man tinaramid na ijay blasa. Maram na masikog rumalan. Ha? Garampang rajay nga inam. Nagngato ti harapap ko kang kuwanay day. Ngam nagpasikukidin ti jas kaya babae. Tirigat na awan may parang nga amam. Isu nga ampang jay inam. Anya man ti bagbagam di tala kumon. Bakay, nabartak ka man nga minay. Kat, nagreklamo ka no nabalto ka ka. Agdaw-daw, ta kaya iti pagbarbarto ko ka. Warta akti pagbisbisaw. Kanuray, tikang kanam, kwartak madlaang. Ay, siya kaming ti paggap-gapuan na. Ay, ingkakit maturog ay. Ay, sana ka makaturog. Isi ka ti maturog, no kaya mo? Ikawan da kititi ka nagtamabisinak. Awan pulutan may itayan na ginaw may sa mabisinak. Ay, ikawan dak. No. Sa dinaw, says. Okay, o sige. Urayan dak nga road. Bye. Janain. Api aya. Plansyaman di ba, Dr. Rumarak? Rumarak mo. Adalakad ko. Da kayo natin mang plansa. Nika, sakti mang ibabaon kung kasak matibawnan. Kada nga ron magpapanak. Di kayo makawawa taya. Nika, abda. Anay ko. Abi ngagsipat kayo ngay. Di talat paglaingan nyo. Timang kabil kanya. Wan, tasukir ka nga ben. Pasi ka sakit yolo di papa ibaw. Kat, da kayo ngay. Ada nga ron mat na imbag ngayon payo kanya kaya. Alaman? Pasig matakabil timpal pala kamyo kanya. Manipod o bingak. Aging gaita. Tadan anak ko. Kabilan dak pailaang. Di takay manlangan. Hal, janain. Kasasarita ka pailaang ng pampanawan na kang. Mabit man lang. Bastos ka nga na ka. Agpada tayo lang. Da kayo titimawida. Nika, ay na. Sukir at talaga. Bakit ka, Dura? Agbaliw ka kuman. Ay, awan ti rumba nga baliwak. Uray na biswak, takwartak mag. Bakay, Nuawanak, agbyag kayo nga ta. Kat awam matrabahom, nonong. Di ka man kundi sita kanyak sika. Baybayaan na kiti kayat ko nga ramidan. Tapanawan ko relax. Enjoyak matipensyon ko Tay di sa anak pa'y nagretiraw. Rigat ko amin na riga. di mo kumamit sa winti kasta. Tatinulungan ka mo iti ang nagtrabaho. Aglakla ko ak mo iti agduduma. Wan, nga manomatlat mapaglaklakwam idingay. Ha, agbabawi ka na kaya asawa iti sana profesional. Nagkamali ak iti inaklon iti. Sayang di profesional ang nagaram kanya kidi balasangak. Isuko ba ti inaklon ko? Tapno dua kaming agpinpensyon ita. Dura. Mami, makapangpanganak iti ice cream. Kwartayo man tagumata nga. Ay, awang kwartak. Ingka mangan itin na po tapno mabsuk ka. Mami, kayat ko ti Di ice ka cream. di makawawat. Awan kwartak ko naklangarudan. Ingka sa pulan dyan, ma'am, tayo sa tipagdawatam. Mami, Panawan nak ditoy. Mariribo ka nak. Nyamot ng tikas tiyabiyag. Awanan bay na talaga dahi siya lalaki. Ay no, masuronak manan. sino ti kaapay oh, mami? Panawan nak man ditoy ko nak. Ingkay jay, garasam. Uwan, mami. Awan bay dahi siya lalaki. Inalilaw nak.
Kuna na adinan tutuladan tinaramid ti amati anak ko. Ngam, inalilaw nakmat. Saan mat nagaya masyak tinobya na? Sige, kagkagawa. Lolo, apay ka na yung agbartag ni Lola. Ay na, bye-bye am ni Lola. Di mo'y kaskaso, apo. Sigurado, Lolo. Ungit man nga ungit no mabartag. Umuwarak sa, Lolo. Ha? Papanam nga, apaw. Ijay ka roba, Lolo. Mabuti nga. Bautin nak tumanin ni Lola no mabartag. Naguyong. Janaw! Wait naman! Janaw! Ha? Apay ka di, Lola. Umasinag ka tayo. Tay-tay bala. Narasab! Jano! Umay ka man! Jano! Ha? Ay ayabanak ni Mami, Lolo. Janaw! Jano! Ala, mapan ka ni tayan ni Mamem. Tasyak ti umasidag ka ni Lola. Wen, Lolo. Kita ang man tinaramid mo. Sinsinanti pa nagkupin mo itibado ang nalabaan. Jakmat ngamin na mo, Mami. Sorry. Sorry nga! Talaga kitya manal ka? Awan mo nga ubing? Mami. Ala! Ulitin mo ako pinanda kita. Tarimaanam. Tano saan? Nakarkaro pa'y timaramanam kanya. Nawatam? Wen, Mami. Wen. Ay. Ay, nonong! Apay na kami suot ka. Adabasol ka. Dito, kasarsarita ka, nonong. Anyat basol ko kunak. Apay akasta ka. Malatingit na naklaan. Dora, bakit? Masya na kiti apo ko ta. Tapay manan. Gapo iti kinaulpit mo kini Janing nga anak ta. Jay apo ko ta, ti agsagsagrap iti dayta. Aniya. Apay aya. Anya manan ti basol ko. Aming nga aramidam iti anak ta. Ipakpakat na may iti apo ko ta. Kanayon na bugka. Wan. Basol ko manan, nonong. Siyak manan ti sidiram. Bakit ka, Dora? Agbaliw ka kumamutang. Sika ti silaw ti pagtaengan. Sika kumangaraw ti pagtuladan ti kakaisuna nga anak ta. Kinadakas mo't dagiti sursurom kenkwana. Agdal na ka man mat. No agsasaw ka, kunamlan na hushustuan ka. Kunamlan na duti kwartam no agsasaw ka. Ha? Makaliplipat ka manan. Siya ti provider iti na ito pagtangan. No saan nagapu kanyak, saan kayo amangan? Dora, Iso di ka man kondisita kanyak. Tawan may tultulong mo, nonong. pagrabangak mo't latakas asawam ti mangpalagipkin ka. Ay, nagsardang ka. Sardangan na kabagbagan, tamok tararamida. Pare punsaw, awan samot mangipaspasada ijay takseng. Ipasada ko. Ha? Sigurado ka, nunong? Kabailampay tiyang pasada. Ay katuwin na, pare. Napigsaak pa mate. Isu nga ulit at pagpakaasikin ka. Ipamanihom langan kanyak tay bakanti atakseng. Sige ilakok kumanda jay. Ang nagbabawi may tay manggatang kuma. Sige, ipasadam nga ruday, nunong. Ay, agyaman na ka, pare punsaw. Agpasada kayo, lolo? Amangan numabanog kayo. Saan? Kabaila kapaw. Kasapulan nga main. Tapno damot pangalak iti kwartak. Takababain kin nilulam. Awan pa'y may tultulong ko kinkwana. Amangan no agsakit man ang titumang yo, lolo. Saan, apok? Di mo nga min ibagbaga Tapno saan apumaisaw, apok? Ay, wala niya. Apok, bagbagaan ka manay, Wayne. Urayan niya ti makitkita, kinmangmangeng mo kadalula kin mamem. Palabsem kumalatan, Wayne. Di mo tultuladin dagiti madingar aramiden da, Wayne. Uwin, lolo? Apay nga tangagpada na uyong dalula kin mami. Kanayon nga agapada. Panunutom lata na bunga laan ti pan nakabanog da dagijay, apo. Isuan na unget da. Saan damot nga agtrab-trabaho, lolo? Apay kumamabanog da ngay? Ha?
Kuha, mabanog da ngagpaspasyal. Apok. Ay, unayain. Talaga dumakdak ka lang to'y apukaw. Adun dagiti mapaliiw na, kadagiti agina. Nanadura, ada ka di pangawi sa kada kayo. Ha, siya di na Helena. Basta sumurot ka kanyak. Napintas na diya nga lugar. Kasla ka nga day diya langit no. Mapadya samti mapan ijay. Ha, awo na. Kaano nga ibalasang kaw. Katatan paginanaan tayo pa titian tayo iti arak. Sa bali mati, buwanatan tayo tadta. Ha, anya day chaya balasang kaw. Basta, mapadya samto na na. Ngamne, agbalon ka iti ado nga kwarta No awan ti kwartam kaddi mo mapadasan di ajay. Iso nga masapol nga adi kwartam. Sige, sana problema na ita. Manaw, ti kasapulan. Nasaya atad da Dura. Wala. Dura. Apeakas na tila nga masimbang pait. Ay, apeakas jay ti asawak. Kanyat mapaspasamak yun ko ana. Kaslawan ni ti bukod na panunot. Sa bali ti aurana. Hoy, Dura. Anya ti raramidam. Ay, kayat mo no. Padaasam ka di. Nagmayat. Naguray ka. May parit ka di adruga na ita. Amo magkayam. Ay, isardeng mo na ita. Ay, apay nga sinigkawat mo. Ay, bakbakitan ka saan na makainaknakam. Hiyag mo man tayo sa nonong. Ulita ka. Awan karba nga mga tipa iti kayat kong aramitan. Tabiyag ko na ito. Kan kang runaan ti amin. Wartak ti pagbisbisyok. Nawatam. Sige mga friends, sumarap kayo. Ano na? Dito ti balay ni. Oh. Dito ti pangituluyan tayo iti ragragsak tayo. Lolo, nabaratag kasi mangpot ni Mami. Nagaduda. Nabaratag namin. Ay, niya. Alay, kay Jayan. Panawandak di Troyan. Ala, umay ka dyan na wapok. Rumwarta. Darasam. Wen, Lolo. Dito'y tatay lahing ngagnaid, apok. Ha? Akin balay dito'y, Lolo. Pumanaw ta ka din ijay balay? Way, napok. Ay, pasensya ka na. Nga masapol na pumanaw ta pa ijay balay. Abangan ta, dayto'y akwartaw. Ha? Panawan tanda lola kin Mami? Wah. Agbakasyon ta pa'y laeng, apok. Way, uray sumagmamanula ang alawas, wano bulan. Anya? Ala, maturog ta na pa. Tarabeeng, maturog kan. Weng, wan lolo. Good night, lolo. Good night, apok. No kasapulan na yadayok ti apokok ijay balay. Tapno di na masaksyan ti madingar aramiden ti inakin lula na. Aramidak. Jak maanawa dagiti dua. Iso ay yadayok pailaan ti apokaw kadakwada. Lolo, saan ta ka din nga agawid iji balay? Saan ay napok? Kwa nga main. Kanayon mo't lang awan da lula kin Mami miji balay. Sa bagay, kayat ko dito'y. Awan ti agong ungat. Way, napok. Napigsaak pa'y mait. Siyak timang paadalkin ka. Aging gaiti kuliyaw. Igaid ka ti agpasada. Basta igaid mo kumamay ti agadal, Wayne. Wen lolo, promise. Umadanin ti panagturpos ni Jano iti kolehiyo Nunaw. Wayne, pare. Agyaman ak iti adwa na itulong mo pare. No saan aga po iti impautang mo kanya? Saan ko mapagadal ti apukaw? Ay na, awan ti rumba nga pagyamanam, Nunaw. Tapi nayatan niyo may tinutang iyaw. Saan ko man ngaintay? Ay na, dakal tinaitulong dagiti impapautang mo kada kami, pare. Iso nga agyaman na,
Kat pakiuray mo la kumanti balance ka, pare. Ay na, bayan yun tibalan siyo, pare. Di yun bayadan. Tulong ko, dayay. Anya? Jano, anak ko. Kablaawan kay tinaragsak ka pa nagturpos mon. Agyaman nak, mami. Ay na, kablaawan ka po. Katpakawanan na ko ma. Hawanan, nakapsuta kon. Masakit akon. Patpatkan ka unay. Apo ko. Pakawanan nakmat, anak ko. Nagbali na ka na uyong kan ka. Sorry. No jak imparik na ti pamatag ti may sa nga ina. Baasol ko. Mawatan ka no apay ang kasta ka. Janin anak ko. Ngamin, di mo pulos na rin na dahil na kanyak kainam. Iso pagkawanan na kumamat. Anak ko. Nanang, Nonong lakay. Utang mitiamin kan ka. No apay ang nakagraduar. Ni Jano nga pukok. Pasensya kayaw. Iti panang ipanaw ko kani Janaw. Tadyak kayat may matangan na tinagalas nga aramid yaw. Pagkawanan na kuma, Nonong. sorry. Tanagbali na kasukir nga anak, tatang. Nanang, Ala, sapay ko ma. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw yaw. Ikarik, Nonong. uray siyak, tatang. Sorry, Jano, anak ko. No jak na ito ti pagrabangak nga inam, iti panagadal mo. Utang tayo ti amin ka ni Lolong. Ala, saan pa yan naladaw ti amin, nanang? Lola, mga barwanan tayo. Tapno naragsak ti panagdidin na tayo. Datayo ang naganak, ti idolo dagiti anak tayo. Iso kinaimbag kumati pakita, wenno isuro tayo kadakwada, tapno agbalindan to anatudyo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag nga orasyon gagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sa balimanan na pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Nay, Umayak man nagpalpalimos, barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Ngawanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. nay, apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak mo? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni di balay may barok. Ikan nakman kit day. Anyat kukuan dyan anak mo, di balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kasi ka matabagat. Baybayan na ka dyan anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamay. Sadot mo't ngamin. Di lagil ilad ter aramidan na di balayo. Ikan na ko na itibak makan mo. Uray cracker, nodra. Kan kapay, kan karne, kan inapoy, nodra. Mapit lang. Takitag no dakilaban. Ta isom ti kanan. Ada si Dana, Awan. Asinamon kayat mo. nuwana na. Basta makargaan, titan ko, tanay, agsara, awatalagan. Ala. Urayin na ko, hindi tayan tiri daw. Tayo nag-alayan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay. Naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws, bakit itang? Ken na iswam sa tapaldam. Urayin nagdito yan, bakit itang? One barok.
Pinakan mo mat na ibakat etang, pare Mario. Wen, Marisabel. Kakaasimot nga min dadya bakit? Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam dadya nga bakat. Uray siyak to pay. Ganda kwarta katikikak ni apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin dyan anak na? Wen nga rod awan serbi dadya nga anak. Tadya lamat maturog tiraramidin na. Uwan nga roda? Anak na pala nga roda dyan nga anak na. No baybayan na matlang gayam. No siyak. Jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok nagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata pare. Saan nga kasla dyan anak ni bakat ita nga binaybayan nan dyan nanang na? Uwan nga rod awan utang na na imbaganagam. Ay, uwan gayam kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakin kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, tasyak ton timang ibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpad day, Jay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga orayik akon. Sige nga roda. Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oh, Lermo! Agriing kan! Agriing kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang pagkuhamakan! Agriing kan! Nangalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan! Nabanog ka na torog! Kanin nyo daytan, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na, tapi nakanda kon. Nanganak iti kilaban kan asin. Ala, mangan kan. Tapno aday pigsa mamaturog manen. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adan tumanin kanin nyo, nanang. Eh, si Kangay. Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang? Sige ka. Awan ni pigsa mamaturog, nakong. Adda, nanang. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga ron. Idadang ko no madamdama. Ta kanan ta doa. Ikakto iti soy. Tapno mangantay iti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Indak man nagsursor. Barang makapido tak iti kwarta. Tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo bakit? Kasla, awan anak mo iti kastangan aramidam. Ada anak ko. Nilermo. Uwan na, ngam sadot mat dayjeng anak mo. Anyat kukuan na ya. Nakaturog. Oh, makita? Nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukuan na, nakaturog. Anyat klase na nga anak nga ay, baybayan na kamot ngayon na. Kabailak ti magna. Napigsa akpay. Na ito lang dyan ko ti problema. Nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na na imbaganagam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray saan na kilaban na? Teka lutluton, no issue. Ay, sana mabalin na tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga ron. Tay naksumapul iti makan. Mabisinan di anak ko. Nabisinan namat maturog. Mandaram ngamin di anak mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayo na. Tawan tumitlat sirbi na. Sadot nga anak. Awan maitulong na. Ay, awan maitad ko nga makan.
Ibaga mga anak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon, agkabaw kayo pa yan? Ngambaybayan na nga, pag na kayo ti kalsada, ento natalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao lang nga rod no sa dotmat lang. Kwartaban nga rod, oray 20 lang. Hey, awan, nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano, ibabaw na kang agpalimaw, stop na da kanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga. Ubing paymat, nasurok lang nga sa yung kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Adga, itad mo, wano, awan. Hey, awan, iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel la unay tiguram kini tatalir mong anak na. As ano, nakasadsadot. Ket ori man sadot. Awan pa kibiyang mi ti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakal ti pakibiyangak. Tada tayo timangmang taditilimos iti inana. Nga isumatikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga Ay, wan gayam, may nakumpare mga Mario Tadtay. Ururayan na ka nga sumangpat tada ka no ibaga na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamo ti baga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nagmat mauray. Kinaldaw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga agururay Di na pala yung bagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yung siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, tasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni balay da. Ay, saanan? Makita manan di ang pangasawa na ijibalay da. Ket, man ano kumano makitak. Sa balin tumanan ti panagkin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang dadya nga babae. Kasi kamat, kayat mamat nga kita-kitaan di lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Nanya temok nga Baybay aman ni parem to may ti balay. Uramid to yan. Han nga si katya kundi apa ni jata. Jak kayat. Mare, ni pare nga Rimwaran, karuruar na onay. Kasta ka de. Ay, wen, nagluto ni bakat iti tupig. Nangalak iti pangramanan nyo. Ato yo. Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, ta urayak manan ni pare Diego. Ket no, jak tumaurayan akit. Agawit akon. Sige makamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod. Agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jay sigod, Lermo, agreeing ka anak ko. Adain siyang ko pansit. Intad ni Ansit nga anak ni Mimit. Lermo! Nanang... Agreeing ka, tamangan ka ni ti pansit nga intad ni Ansit nga anak ni Mimit. Da kayon ti mga nanang... Nanganak ko na. Anda pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangan kan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabusuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anyat sangita mo ay. Di kag sangita. Ada ka namon. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Kawan mga gawan. Masyalag langamin kada kayo, nanang. Kakasi kayo ama panagpalpalimos iti taraon.
tapno adala mayawid yu amakan. Kat napigsaak mo ta magmagna. Agtaray-tarayak to pa inoradroma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siya ko matirumpang agdiskitar iti ka din tayo. Awan bail ko. Nakapsuta kan maulawak. Pakawanan ko ba? Di kay may payan iti napinta sa panagbiag. Kakakasi kayo, matnanang. Sika-tika kaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na matmaturog. Awan ipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Nanang. Lalabangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napiksa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na. Kapo iti panagkabaunan. Ngamawan mabalin ko. Jakmat kabailanan tiyag trabaho. Ururayak laing ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makamogay ni nanang ko. Di mo ko mabaybayan ako. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bakit itang. Takas jay madyanak na. Wani nga roda? At apak to pa nga ba kay babaon nila kay Lermo jay na nga agpalimos. Kinasadot na itaan. Kakasi tayo agsapsapol iti kanan tayo. O may daladawatan. Ngalaing matdadyala kay Lermo. Aramatan na jay na tapno adda kanan na. Wani nga roda? Gapoy ti kay nasadot na. Jak inikanan iti kilaban ni bagat itang. Uray siya. Jak mo ti kanan ni temakan. Naupayakon. Naroda. Ay, wan gayam. Ni paring ay. Anya nga oras sa sumangbayad. Ay, malamto na sumangpot tayo jay. Gusto nga rod, Sabel. Taoray ang malmalimak ba't ita dito balayo. Wala, si katimaka mo, Mario. Ni. At tuk-tuk-tuk, Sabel. Ang mga nilakay mo. Imposible Malampay nga sumangpot tayo jay. Agata, wan! Umayak man! Ay, ni bakit itang ba't gayam? Awan tao, agawid kan. Asyeno ka? Basta pumanaw kan. Awan tao ditoy. Agdakilaban niya? Awan! Pumanaw ka ditan. Tawan tao ditoy. Ha? Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tubat la tayo bakit? Di na amok tilablabitan na. Di na amok ti mapaspasama kitaglawlaw na. Sabel. Ni, Mario. Pinagpatama ng tema. Nay, Papa Dan, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan dito karinderya. Apong itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunaknod na kay di balayo. Imayak nagtrabaho. Apong itang. Ada ka nga di di balayo. Imposible akararuam day jay. Ada lalaki kadwa ni Isabel nga asawam. Ha? Bunga nga tanti panagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwa ni Isabel lalaki. Apay, dua kayo ay ang asawa na? Ha? Sige. Tayo nakagtrabaho. Apong itang. Ay, sana naglaslas tawag. Ada kadwa ni bakit mo di balayaw. Nakarikap pa daw. Agkabaw nga minan na apong itang. Ang apya kastoy. Kalata nagtibayak. Kasla. At damang idurduron kanya nga gawid. Ay,
pag-awit ak manlangin. Jak maawatan tariknak. Adda akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin natawa diti balay. Kan, nakababa dagiti kurtina. Kat, saan mat anak kapaglag tiri daw? Lukatak tiri daw. Nakalak iti unag. Sabel! Sabel! Nakaturog na ta. Sabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Sabel! Lukatam tiri daw! Ay, Diyos ka. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Iti ti pagnaak ng murad. Iti bakdor ti pagnaakar ng Marsabel. Iti daw ti kusina yo. Ay, aglambang ka dito si Rok ti kama, Mario. Nakita nga nag-request ijakat na lipatak gaya nga inlaktad, tay. Anya? Ay, hindi ra sa maaso, may Rok ka rin ta kama. Wen, up. Di ka naglamang, pare Mario! Ala, Ayop kayo! Ulag kayo nagpadpada! Dita kayo! Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Digo, hindi mo kamatan ni Mario. Bebe amon. Awan matmading ay naramid me. Nagis-istorya kami lang iti kwartaw. Awanan kay tibayin ka! Anay ako. Ti ko nam, jak amaw ti panang rugrugit yun iti walok. Iti pay lang, adun ti mangmangag ko. Ngam jak inkan ka no, tatakal ti panagtalag ko kan ka nga sawak. Ngam jak layong pagarup, pudno gayam dagidya sayang gusang. Pakawanan ako, ma. Sana nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusum amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriing kan. Adain siyang pagkwasuman. Lermo, agriing ka na tapno na pigsya ka man na maturog. Ha? Apa yan ang lamis ka ngay? Lermo, malamin ka? At natangkan mo dyan. Di kagpatangkan na. Agriing ka man. Natay ka ka din, Lermo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na yan, anak ko. Lermo. Apay ngaya natay kan. Siya ko ba, pagkiw mo na mata. Santo si ka. Apay ngaya natay ka matan. Lermo, anak ko. Awan ka na pagpagkik nga, anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gayang may ito'y lamayan, Mario. Wen, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapu iti bagbagak iti kalabas. Makonkonsensyaak. Tayong bagbagak kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsa na sakit na. Oray siyak nga, Rod. Umayak mat lang agpakawan. Siyak mat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensyaak. Uray siya nga rod. Kan, wan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tama nga no agimon nila kay mo. Awanan pinapanaw na ko ni Jebalay may Mario. Iso nga nasayata nakita kay Toy. Data ko mantag din na sinamatan di asawam. Saan, Sabel? Sana nasayatin na ramid ta. Iso aditan subyan day jay. Impod no kiti asawag ti amin. Ket napakawan nagmat. Basta, di ako nululitin pa. Sorry. Ngam pilyag ta asawag. Kanda kita nagmi. Anya,
Kasano ak nga rodan ngay. Di ka maumangag daw iti pamakawan iti asawam. Tapat, Jack. Ama pakawan na kang tumatlahay. Agbalbalitan, Sabel. Nangrunakit na tayon ti tao at tinagtagabasita. Yam, adamat gayam na dagsin na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamak kadata. Sa atan to agbalbaliw, Sabel. Sakbay adilawam ti kamali ti padam a tao, kita umpay nga umuna ti bagim. Mga ano ada nakarkaro abidot, nga ilimlimad mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Papa, sa dino ka diti pagadala kiti kolehiyo? Nagkunangagadal ka. Di ka nagtuloy nga kolehiyo. Anya? Ngam, apay, Papa. Basta di ka nag-eskwela. Tamangan nung maitulad kang tumutlayan kadag iti dua kakabsat mo. Kataptapog na pala iti kolehiyo. Ngam nagsikugdan. Promise, Papa. Diyak to aramidan ti kasi ti inaramid da. Agadala ka na imbag, Papa. Nukuna ka di ka nagtuloy. Saanan? Di naksukirin, Rosalie. Lakay, idumam ni Rosalie kadagiti inauna akakabsat na. Patya ka di nanto aramidan ti kasi ti inaramid dagiti kakabsat na. Tinasapa apan nakiasawa da. Agpapada da amin. Kita man tibiyag dagi duwang anak mo. Naguubingan da pay laang ngam nakiasawa dan. First year college da pay laang ngam nagsikugdan. Anya nga ron, adda ditahan lakay. Adda na po ko takadakwada. Anya nga'y aklunan dan Total ingkasarmot dagiti asawa da. Wan, ingkasar da. Ngam kita man tibiyag da ita. Nakakaasi tibiyag da. Datamot lang ti asig ganda no kasya magipit da. Anya nga ron nga'y kat anak tamot ida. Rumbang latulungan ta ida lakay. Agsusweldo tamot. Day tangarod kat. Agswiswildo ta nga agpadpada. Professional ta adwa. Ngamawan pa'y uray may sa nakaadal ka dagiti talong anak ta. Di mo sawan ti kasta, tanda pa ilaang ni Rosalie anam na matalakay. Oho, awan lat ambukon. Sigurado, maitulad ni Rosalie ka dagiti kakabsat na. Apagtapog na pa'y lang iti kolehiyo, agsikog matin na dagos. Ay nasaan kumamat ang kasta Saan tangam mo ti mapasama kiti masungad ngal aldaw. Anya tambom, abangan no jeburi dekta ti makatungpal iti karina. Saan ta kumama pukawan iti namnama. Idumam ni Rosalie kadag iti kakabsat na. Anyat kurso nga laem, Rosalie. Ha? No kasta? Pagtuluyan dakmat lang ang eskwela, Papa. Wan, ngam oras na kinubyo ka. Di tambit tayo. Awanan ti pakibiyangakin ka no'y naramid mo ti kasta. Saan ka paritan na makinubyo? Ngam palpasampay ti panagadal mo. Agturpos ka pa iti kolehiyo. Kalpasan na, sumapol ka iti pagtrabahuam. Kidnuadan na talgad na trabaho. Sige, nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Ay, promise, Papa. Agadala ka na imbag. Ikarikday ta kada kayo. Anya ti kurso nga laem. Kas kumamot lang kada kayo. Kaya't ko agbalin ang maestra, Papa. Nasayaat nga ron. Kastamot lang kung matibagakin ka. Nalaklakakan to ang may employ no bilang lang. Tada kami pa'y kan ni mamam amang iserektoken ka. Oh, agyaman ak, Papa. Ulitagtag ka rin. Agadala ka na imbag. Sapay ko ma, Rosalie. Tadi mo dadaalan ti panagtalagkoken ka. Mala. Asikasum nga rin nagiti ka sa pulam nga ginrol. Takuyugan kanto. Okay kadikan ka da ito'y pagabangam dito'y ili, Rosalie. Wan, Papa. Basit ngam cute. Total, si Shakmat nga agabang ditoy.
Amok te akimbalay ditoy. Isunga da discount mo kinkwa na. Papa, Mayat ditoy. Taddan basit ako sina. Kain kabukbukudan pa iti CR ditoy unag. Anak ko. Adda privacy ditoy. wen nga ron, Papa. Agyaman akmanan, ha? Basta takdaram ti karim. Taparamot lang iti napinta sa masakbayam ti pampanunutin me kundi mama. Masapul atong palag ti karikada mamakan, Papa. Masapul nga igad ko ti agadal. Tapno maragsakan matdagi ti dadakkel ko. Nga uray kaskasano. Sa anak mat siguro may tulad kadamanang ko. Ha? Alas 10 gaya man. Sumurag akon iti sumaron no a subject ko. Nagbayag matan ti agi-deliver iti danom. Kuna ti landlady nga itang agsapa nga mawamatlaangan. Pinaputag da kanong aminan ti linya ti danom da. Iso nga ipapadeliver da ti danom dito eh. Ha? Ay, agyamanak, adan. Iso siguro day ta sumungad. Nis, sorry, nalado kami. Na-traffic kami. Adda kami nagdinong paralugan iti dalan. Kat ni, na-traffic kami mutten. Okay lang, Manong. Mabit lang ha. Ayabak ti kadwak. Takargaan min ti tangkiyo. Atay ta, napunnon ti tangkiyo, ading. Adda ka di pa'y kargaan mi. Awanan, Manong. Ti matlatang kiti imbaga ti landlady kakargaan. Ah, no kasta, border na kanina na saling? Wen, Manong. Ay, awan mo't gayam imbati na apagbayad ko. Rimwar nga minan. Sana balin, ading. Sublik tulangan. Anyat nagan mo ngaminan, ading? Rosalie, Manong. Ah, siya gayam ni Martin. Nice meeting you, ading. Kastamat kan ka, Manong. Sige, ading, Rosalie. Mapan kami pa'y nga rod. O sige. Mapan kamin ko na nang di matla pumanawan. Ading. Mabalin ang maalat ti cellphone number mo? Hello? Hello, Rosalie. Ata ka di klase mita? Awan, Mang Martin. Awisan ka kuma. Inta mga ni Terwar. Ha? Mabalin ka di, Rosalie. Sige, Mang Martin. Agyaman na ka. Sige, agrubot ka nga rodan. Tadagasin ka inton madamdama. Bye. Bye. Apay nga akas to'y matan. Kasladyak kaya't apaayon ti anyaman nga awis ni Mang Martin kanya. Apay nga'y. Kaano ay nga klonan na, Rosalie? Manon abulan nga dato nakin ka. Awan samot namnamakin ka, Rosalie. Saan na ka basta sumurot kan ka iti sa di naman apangawisam kanyak. No awan riknakan ka, Martin. Ha? Pampanunutak lang amin damamakan, Papa. Agad adalak pa'y laang. Uray agayan etan ton. Di mo liwayan ti panagadal mo. Ituloy mo lata. Aging ga makalpas ka. Martin. I love you, Rosalie. I love you too, Martin. Martin, nailawantan. Pasensya kan, Rosalie. Ngam di kag danag. Tadi kan tubaybayan. Mabutangak. Amangan magsikukak. No agsikog ka. Takdarak day ta. Ikasar ka, Rosalie. Martin. Kaya't ka nga ipasyarya balay. Yamam mo ka kinitatang ko. Amangan noong tanda ta. Apay ko mga ong tanda ta. Nasingpot ti amak. Martin. Tangay awan klase iti duwa nga aldaw. Agawid tayo lugar mi. Mayat ka? O sige. Saan kayo aparitan nga aginayat? Ti kumapanagadal mo ti pangrunam, Rosalie. Nagasat ka kiday tada pagadal mo. Ngam ni Martin, pinagsardeng ka. Tawan pagpaadal ko kinkwana, balasang ka. Marigrigat kami lang amin.
tata. Ngamnuadan tumanin maurnong a kwarta. Ituloy nan tumanayin ti agiskwela. Agpadagaya maprofesyonal lagi ti dadakkel maw. Idinto ta siya ket awan adal ko, balasang ko. Isu marigata na kamang paadal iti anak ko. Isu asaya atem ti agadal, balasang ko. Ta sigurado nga agungay dagiti dadakkel maw no maamuan da nga dagaya may nubyo. Nasaya tay may ka, Martin. Oh, apay, Rosalie. Masikukak. Anya? Anya taramitek. Sigurado nga agungat ni papak. Mabutengak. Ala, di kag butbuteng. Siyak ti makamukin ka. Agawid tayo di balayo. Kit ibagata ka dagiti dadakkel mo ti kasasaan mo. Anya, hanggang amang ano niya taramidan ni papakan ka. Nakasaganak iti anyaman nga ramiden ti amam, Rosalie. Kung nagtupay kat ngamin nga awan matungtong palyo kariyo. Awan pa'y nasaya at mat ka na kayong anak. Pasig kayo amin agatal. Sorry, Papa. Nakasaganak amang ikalay sa kani Rosalie. Tata, oray simple lang akalay sa. Agulimag ka. Saan na si Kati kasarsarita? Pumanaw ka. Tadyak kayat ang makita ti panagruprubam. Papa, Tata, Pumanaw ka kunat. hindi ako maidoro ni Martin. Pumanaw kan. Sakbay nga agsikngot ti panagkitak. Kat amangan nuan niya pa'y ti maramit kukin ka. Manipod dita. Di kan rumwar dito'y balay, Rosalie. Kinagsardeng kamutan nga agadal. Papa, Jak kayat na dya lalaki parakin ka. Nakiinayat ka lang arudan. Mamirmiraw pa'y. ay ayatag ni Martin, Papa. Lipatan mo na dya lalaki. Tasaan akaskin kwa na ti kayat ko apakiasawaam. Hello, Martin. Ayan mon. paumayak ditan Rosalie. Pinulot ko tilugan ti gayam ko. O sige nga, Rod. Nakaturugan da mamakan, Papa. Darasam, taba ka makariingdan. Unay kayon aya nga ubeng. Tila ar-aramidin yaw. Apay iti kunayaw, nalakati ag pamilya. Tatang, da kayo lang ti amumi ang makatulong kada kami. Agkasar kami ni Rosalie. Oray simple lang akalay sa, tatang. Ay, ikarigatan tayaw nga idiskitaran ti pagkasaryaw. Tapno legal ti panagdinayaw. Agyaman kami, tatang. Talaga anatangkan ti ulo di anak mo. Agasam, naglibas na pimanaw. Imawag ni Rosalie. Si Morotan itinobyo na. Nagawid dan iti lugar da. Makitam. Talaga asuker da di nga ubing. Para makita, noan niya ti pagtungpalan na itisidong da di lalaki. Datan tumot lang dasidgan na, intun agrigatan. Rosalie, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo. Ha? Saanan? Marigatan ta. Kasanon ti anak ta. Nagsarita kami ni nanang. Isupay lang ti mga awer kan ni baby. Makatawin na mo ten. Uray puso to mo na. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Ken uray siya. Ituloy ko mo ti panagadal ko. Anya? Martin, marigatan ta. Ag self-supporting nga, Rosalie. Katsi ka, ti urnong ko ti aramatong magtuloy nga agiskwela. Anya? Saan ta nga ta marigatan? Adda asi ti Diyos, Rosalie. Buyugan ta iti kararag ti aming aramiden ta. Tapno ni Apo ti mangigiya kadata. Mangantan, Rosalie. Tamasapa pa iti klase ta inton bigat. Di kagsin na iti sango ti grasya. Maditikas ta. Apay, maumumakan iti sidaan. Naumakan iti tuyo, ken inlambong nga ugot ti sayote. Pasensyakan bakit
Masapol nga agtipid ta. Tapno makalpas ta iti panagadal ta. Saan na dayta, Martin? Masyanak lang amin kan ka. Mabambandog kang agtrab-trabaho iti pagadalan. Kasi student assistant. Awanan ti inanam. Unay lakit to'y napintas nga asawa ko na ya. Di ka man aglidliday. Tadyak kayat ti kasta, bakit? Ragrag sa akin ta kumalatan ti aramidin ta. Panunutin ta para iti anak ta dagiti amin a sakripisyo ta. Oy, agyamanak ta si ka tinagbaling nga asawak, Martin. Nakasingsingpet ka. Adda aminan kan ka ti sapsapulak iti may sa lalaki. Ay ayatan ka. Ay ayatin ka, Mat. Ay na, makasangit iti nalaos aragsak ko para kada kayo nga gasawa. Nagbungan ti adu a sakripisyo yaw nga agpadpada. Nakagraduar kayo, kablaawan kayo. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Dakkel tinaitultulong yo kada kami. Utang miti amin kada kayo. Ngam pinakaamwam ka din, dagiti dadakkel mo. Amuda, nakagraduar ka niti panagadal mo. Kinapudno na. Awan pa'y amuda maipapan iti panagadal ko, tatang. Ngamin, kaya't ko ida surpresaan. Maragsakan dalaki de, numaamwan dati panagraduar mo, Rosalie. Uwan, tatang. Iso asarungkaran minto ida. Tapno makita damat ti apu ko da. Wen Rosalie, agawid tayo to iji lugar yo. Kitsapay ko matamak lundak meten, kas manugang da. Pare, nga ita kayo lang. Diyos ko. Ape akas tamat ng tilangayo, papa. Rosalie, labayagan na nakadalit ni papam. Anak ko. Papa, pagkawanan dak ko ma. Kunak nga minukagura dak pailang. Isadyak nagawawid. Napayagan, anak ko, awan ka, anak ko. Pagkawanan, dakbat, nung nagbali, anak uyong kada kayo. Maawatan kayo, papa. Tamo ka para matlang iti masakbayan miti pampanunutan nyo. Ayan, ti asawam ngay. Ada kami dito, hoy. Papa. Dakilan ti apo ko yun. Kat nakalpasak matan iti panaghadal ko. Da kami ka ni Martin. Agpada kami na nakagraduar iti kolehiyo. Kablaan kayo, anak ko. Anak ko pa na kayo ba? Iti apo ko, anak ko. Papa! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rafa, anak ko, agriing kan. Rafa, maladaw ka ni si pagadalan nyo. Rafa. Jackson mara kita, masadutak. Kaya't ko pa'y ti maturog. Anya, ang nagaduntilangan mo, anak ko. Agadal ka. Tanarigat ti awan adal na ita. Masadutak nga rodon. Di kay ka di makawawat. Diyak agiskwelan. Panawandak dito ita kaya't ko pa'y ti maturog. Anya kay matan. Amo yung mata sa anak ka makaturturog iti rabi. Ngam disturbon dakmat.
Basta dyan kag eskwelan. Ay, wom ti anak ta, bakit? Sayang ti panawan. Mabayin to na sumpra iti pagadalan, no nataanganan. Jakmat nga ron maayayo, lakay. Kanayon ko pa'y nga ibagakan kwa na. Agundawayan na ti kaadam dita abroad amang tulong kan kwa na nga agadal. Ngamawan mo't denggan na. Anya? Amang ano na ibarkada mata. Awan ba't isang sangpet na barkada na diti balay, lakay. Agam kit di, kanayon arumwar. Kat marabrabyan nga agaawid. Pasaray na bartag pa'y no daduma. Anya? Sika man ti makisarita kan kwa na. Tauray bagbagaak, di nakmat denggan. Noong takmat, labanan nak, lakay. Oh, sige. Kasaritak to ti anak ta. Sige man nga rod lakay. Ang aguray ka. Apay akas ta. Tunggal umawag ka. At dalat tauyak mo. Apay akas lasan na mag-agasan tauyak mo lakay. Wani nga nun. At tumtumarak ba't iti agas para iti uyag. At dapat lang ta. Ngam basit matkit dahin. Gagangay lang nga uyag na ito bakag. Oh, adawag mo ra pa. Sungbatam ti cellphone mo. Bye-bye, am. Tani tatang ti umawawag. Sigurado asermonan nak data. Tanagipulong man nga tani nanang kan kwa na. Makarangrang. I-op mo man nga rod. Wan. At data. Juni. Agawit tansan ije balay mi. Diyak ngamin nagbinulan. Masikugak samad tan. Anya? Adi mayat. Tapno kapilitan na pag-asawaan datan. Ngam, kasanon ngay numamon ni tatang ko ti may papan ka data. Anya kuma. Bayam ah. Di ka lang nagpampanunot matang Junay. Pagrigri ka taksi kwarta pagbaybayan mo iji pagadalan niyo. Masapak arumwan amapan aglago iji palingka. Ket pasaray amarabyanak pa yan nga agaway. Kaya't kulaang nga ada ipawit ko akwarta king ka. Ngamkas talagayam ti inan araming mau. Kaid. Pakawanan da kuma tatang. Ay, unay kabatan Junay. Anyagay ti aramidin tayo nga ikabsat. Agpadamot ang minor di edad dagiti anak ta. Ay, wan nga rod kabsat. Numabalihin, saan ta kumapay nga agdan na. Taubing da pay laang. Wan nga na kabsat. Kastamot lang ti pampanunutag. Gambi karagatan mi ti tumulong para ti ipas nga ito ni Rapa nga anak da. Ay, dintumot nagpampanunot dagiti anak ta. Ni dala panunutan mo't tantirigat tayo anaganak kadakwada. Ay, wan nga raw. Gampad na ditan. Pag tinulungan tayo asangwan ti amay, tanay, masikugan ni Rapa. Apay apag sinanda kami kat masikugak lang nga rodan nanang. Menor de edad kayo pay laang, anak ko. Oray ang damot tin panunot mi. Ay na, nagsaritaan min iti ama ni June, asaan kayo agdan na? Apay ngay, saan na mabalin? Agsakitak na jak makita ni Juni ito oray may salangal daw nanang. Aniya? Tatang, ipakada ko mati panagnaod ko ni Jibalay Darapa. Ay, sana mabalain. Ubing kayo unay nga agasawa. Agadal ka kinday. Dakayatan ti agiskwila tatang. Mabayin akon. Nagwarasan di pagadalan ti panagsikog ni Rapa. Pagbainam kumakat inarami jomay. No di kartupay nagbain ang nakinobya iti kasta nga edad mo. Ita tamasikugan di nobyam. Ibain mo. Tatang, Basta ituloy mo ti agadal. manjak nga rodan tatang. Dakayatan ko na. Manjakon. Saan na natangkan ti ulam? Pagsaya atap ti pampanunutag. Saan ati kayat mo ti matungpal? Ay, makaraman ka kanyak no sukiran yak. Agdaray ta nga rodan, Juni. Ha? Sigurado ka Rapa? Wan, iparit mo't ngamin dagiti dadakkel ta ti panagragsak ta. Ti pagragsakan ta, di agtaraytan. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Sige. Papanantangay. Makamuditan.
Anda kwartak ditoy. Intad ni nanang ko. Basta umadayutan ditoy. Daytay saan da ta masarakan na pulos. Tapno awan ti mangriribok iti panagdan nata. Hello, lakay. Pimanaw dyan, anak ta. Diyan ka mo no sa dino tinapanan na. Naku na ti ama tinobyo na. Pati ka no dyan anak nakat nagpukaw. Nagtalaw. Iso adakal ti atap mi. Nga mga no nagkuyog dagiti dwapi manaw. Talaga soccer na iti ka anak na. Kamala, di kayo una yung ganda na. Tapos sana mapektaran ti salungat mo bagay. Lakay. Ubing pa'y unay dyan anak ta makihasawa. Ala, magbagaan talat na bagay. Di ta agsabdang amang bagbagaking kuana. Wala lakay. Kat pangaasim. Tulungan na kamang ikararag iti anak ta. Asapay la kumata makaamiris. Kat agsublimot laang dito balay. Ha? Ni, adakan lakay? Uwan bakat. Kala ati panagawid mo apay adi mo imbagbagang agawid kagaya man. Uwan, tapno masurpresa kayo bakat. Ala, pastrakan na ko. Sige, umay ka nga rod. Ay na, apay akasta. Nagdakkel ti kimot to nga amlakay. Ay, kagangay na. Narigat kami ti trabaho kay Jaya Broad. Nira pa, talaga ka di asanan anagawid? Ay, awaanan. Nabayagan na sana nagawawid ta anak ta. Kanayon kong awagan, pagawawid ak idan. Ang di na matlata kaya tagawid. Apay ka no? Kanayon ko ngamin nga ibaga nga ituloy na tag-eskwela. Ang marangrag siguro kanyak. Sa pulag ti anak ta, masapol nga ituloy natin panagadal na. Sa anak ko nga agsub na itya, bro. Kati unong ko, gastusan ta para iti panagadal ni Rapa. Una, apay no agpa-check up ka pa'y nga umuna. Tadi mo't agim imbagan tauyak mo lakay. Ay, saanan ba? Kagangay lang ako yak tayo eh. Basta para kinirapa ti urnong ko. Bayadak ti utang yung abag dito'y pag-abagan nyo. Basta gawid kayo ni Jay Balay, Rapa, ano ko? Tatang, Pangasib, ubing kapay. At ayo pa'y ti magtang mo. Basta agsingsingpot ka, anak ko. Agadal ka. At daurnong ko. Kat iso ti aramatim nga agadal. Rapa. masaduta ko nga giskwela, tatang. Talaga ka ti anatangkang ti ulom. Anyaya ti kayat mo aramidag. Nautag ka. Sayang ti kinalaing mo, anak ko. Tatang, Adan anak mo, anak ko. Anyan tulaangan ti masakbayan ti pamilya. No di ka agadal. tatang. Basta, agadal ka. Sige nga ron, makarangrang mo tayo nga adal-adal. Wanan, agadal akon. Basta ito di amin nakasapula ka. Dadyak kaya ti mabitbitin iti allowance. Sige, kakadwa. Shut lang. Ado pa iti bala tayo dito yung bulsa. Agorder kayo pa yung kurang yung ti inom yun. Adwa talaga ti kwarta. Saan ka mamawanan ni ti kwarta, Bes? Da kayo nati agad-adal iti beer house. Correct. Bilibak mat iti kinalaing mo nga artista. Narumuar kay Jibalayo, papel kin ballpen ti mo. Ngam props mo lagayam dagi joy. Siyempre. Namaminsan, masapul nga aguwais tayo. Tapno makajabing tayo. Rapa, agring kan. Agdawon. Adapay klaseng mitasan ay ha? Awan klase kita. Awan ti instructor mi. Manan?
Kanayon lang nga awanan ti instructor yo. Adang arod na panan na. Nagsakit ti hulok. Kasanukat na bartag kasi mangpat idirabi eh. Tangiwat mo man. Ang mga namang nagdakadanan kan tatang. Di damo ti panagin inom ko. Di ka kadi makonsensya iti kastangar aramidam. Pagbarbartag mo ti alawas nga ititad ni tatang. Imbis nga igatang mo iti gatas ti anak ta. Kababain kini tatang. Pagat adalan na kangarudan, igat-gatangan na pa iti gatas ti anak ta. Ay, agtala ka man. Bisasanda ko na sersermonan dananang kan tatang ko. Ngam si kamat agpakalaing amang sersermon kanyak. Oray kumamot no na santuan ti aramid mo. Nga magpadata lang agpapanawa. Lakay, mangantayon. Sana ka mabisin. Magang kayo latan. Ni, apay aking musim kamatan. Apay akasta. Kaslag kakapsot ka, lakay. Natamnay nga raw di panagraman ko bakit. Ay, apay nga ay. Ay, agbitamina ka Adamot ginatang ko ang bitaminam dita. Ada vitamina. Di ka madalagan. Ayan na. Ingkay maganan. Taagpakuyog akman king ka numadamdama. Taada papananda bakit. Ha? Ni, papananta, lakay. Ay na, Diyos ko. Apay, adi mo yung bagbaga. Ang dagayam kasta sakit mo, lakay. Talaga nga awan ko man plano amang ipudno iti amin. Makonsensya. Diyak kaya't amaklat kayo. Adantaning tibyak ko. Aniya. Oh, di nagsangitan dito eh. Kababain kadagiti tao. Si bibiyagak pa'y sanak pa'y amatay bakit. Ay na. Diyak malapdan ti bagik ngaglading Diyak kabailan abukutan na ito eh. Kasapulak ti kararagyo. Wen, diyak agsarday ngagkin daw iti kaasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Agpaimbag ka, lakay. Nakaroon ti sakit ko iti bara. Ngam sa anak lata mapukawan iti namnama. Ngam no anyaman ti plano ti Diyos. Iso ti masuron. Sapay saan man nananagaw awit anak ta. Pati ti cellphone na saan na makontak. Panagkunag, nagsarday nga dayjay nga eskwela. Oh, sayang laang no pinaypayan na ti panag-atal na. May kawati buksit ko sana makarkaan iti arak. Isungag shot tayo manan, kakadwa. Wan mat kay different. Total, inaldaw mo ti birthday. Ta inaldaw ti panaglibrim kada kami. Katuan mat, nawan ti barkada. Awan ti ragragsak. Tanay, kakadwa. Balik na asahan akong kakbayag. Kumapsutan ti bagay. Di ka mapukawan ni tinamnama. Lumaban ka, lakay. Ada ka asi ti Diyos. Pagimbagan na kapay. Diyak ka ba alanan? Lumaplaban ti panunod ko. Nakapoy ti bagay. Lakay. Awagam ni Rapa. Takayat ko makasalita. Sa pulam ti anak ta. Sana makontak ti cellphone na, lakay. Uwan tatang, sana makontak ti cellphone na. Iso madandanagan nak. Diyak makaturturog amang panpanunot iti asawak. Ano, ti kayat ko nga ibagaking kuana. Gamala. Urayag ti panagawit na. Tatang, agreeing kayon. Tagtumar kayo ni ti Agasyo. Ha? Saan sama ta nagangas ni Tatang? Tatang? Ha? Diyos ko! Natayin ni Tatang! Nanang! Nanang! Umay kayo! Ni Tatang! Apay, Junay! Natayin ni Tatang! Lakay! Lakay!
Ako'y pag-asip ka niya. Saan ka pa yamatay? Pag-asip! Apa yan nagatuti tao dito balay? Ha? Anyat ko nyo dito balay, may? Ha? Agtal na karapa. Di mo itudo-tudo dagiti imbay na kilamay. Lamay! Apa ya dito balay ti paglamayan da? Awamat na tayo dito ya. Gawit ka yan! Rafa, apay nga itakala ang asumangpat. Wala ta! Naibusan ti allowance ko, nana. Ay! Apay nga nagtungpa kayo! Anya kay matan. Tungpa ang dakiti kaduan di tao, nanang. Awan bibiyang ko nga uray makita dati pa ng kabil ko kan ka. Gapot aglablabas kan, Rafa. Nagrigregatan ti amam ti intad na akwarta kan ka. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Gamanya ti araramidam. Di mo impatag ti nagrigregatan ti amam. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Adi kan to agrigat inton madanon ti aldao. Imbes sa magagas na ti kwarta. Intad na kan ka. Tapnusan kan tong agbanag nga nakakaasi. Sakripisyo na ti salunat na para kan ka. Anya ti pagpagayo ya. Ala, umay ka, Rafa. Di nagkuyudan na niya kay matan. Basta umay ka. Tasit kan tatilungon, tamam. Ni tatang agpaiso tinakalungon. Apay, anyat na pasamag ka ni tatang. Apay, anatay ni tatang. Natay, kapoy tinadagsan asakit na. Ulitat nga ibagakan ka. Imbes apagagas na ti kwarta nga urnong na. Intad na kan katap no may payan na kalaang itinapinta sa masakbayan. Tatang ko! Pagawanan na ko ba? Jaglayin pagano bagas na ti kinapatag ko ka na kayo. Iso pagawanan na ko ma. Patpatgan kayo, nay! Tatang! Suruan tayo ti mangilala iti tulong, dagiti patpatag tayo iti biyag. Pasit man wano dak kalabanag, rumba nga pagyamanan tayo, kat ikararagan tayo ida. Kas pang bigbig, iti utang tayo na imbaganakam kadakwada. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.